ndashaka kwerekana ko uko mbere ya 59 abo bantu b'agatsiko gatoya bari batunzwe no kurya no gutungwa n'amaturo, abantu bose bakorora inka bakabashyira bakabagemurira, bagahinga bakagemura, nta na rimwe bigeze batekereza ko bashobora kugabana n'abandi nabo ngo bashyire amaboko yabo hasi bakore. Ari naho bize ubugegera bwo kuzabaho akaramata batunzwe n'imitsi y'abandi, banyunyuza abandi. Ari nabyo byatumye bananirwa kumvikana muri za 59 amashyaka avutse, bananirwa kumvikana bagenzi babo, baragenda bajya hanze. Icyo bakoze baravuze ati tugiye gutera. Muri uko gutera rero ibitero by'inyenzi ntibyashoboye gufata igihugu nk'uko babishakaga. Bategereza igihe bazaprofita ko amakarita ahinduka muri Kongo, munako mu Bugande. Mu Bugande ndagira ngo mbibutse ko Museveni yafashe umujyi wa Kampala, yari amaze gukorana imishyikirano ari na minisitiri, aca inyuma amasezerano arayasesa, bwa bugegera ingegera nyine ziramufasha afata umujyi wa Kampala, batangira kwica abagande kuva icyo gihe kugeza baje mu Rwanda. Mu Rwanda naho baragenda bajya mu bugegera, bica Rwigema, ko Rwigema yari gukora imishyikirano akayubahiriza. Barabanza bamukura mu nzira n'abamwungirije bose, baragenda bagera ku masezerano ya Arusha. Bageze ku masezerano ya Arusha nayo barongera, bamaze kuyasinya baca inyuma barayica, bica umukuru w'igihugu. Urumva buri gihe nta kintu na kimwe bajya bubaha. Muri Kongo bamaze kugeza Kabila Kinshasa, nanone bica amasezerano na Kabila, arabirukana baramwica. Barongera bumvikana n'umuhungu we Joseph Kabila, naho hari ibintu batumvikanyeho, barongera bateza ibibazo bya M23. Barongera M23 bayishyira muri leta, irangije ivamo, iragaruka nanone iza gukora amakingo ngo hari bitagenda neza. Donc impamvu z'ingegera, ubugegera buhora bushaka ubundi bugegera, andi mayeri y'ubugegera, yandi yo guhora acangacanga amakarita, yiba abeshya. Muri make rero ndarangiriza ahangaha, nta muntu n'umwe ushobora kwizera ingegera, kuko ingegera aba ari ingegera mu bwonko bwayo, no muri ADN, no mu maraso, no mu musokoro. Ni ukuvuga ko ingegera icyo bashobora kuzikora ni ukuzifata bakazishyira muri gereza, kuko ubugegera bwazo ntibuzatuma zishobora no kubaho mu mahanga, ko bazajya bazatera ibindi bibazo nanone. Ubye bahagwe, ubye naho bongeye bahakore colonization, bashyira abantu mu bucakara babasanze iwabo. None se basobanura gute ko ingegera zo mu Rwanda zijya gufata abanyekongo zikabashyira mu bukoroni? Bumva se abanyekongo babyemera? N'abagande babayeho mu bukoroni, bagezeho Museveni arareba aravuga ati reka nohereza aba bantu b'ingegera bataha iwabo. Ikibazo gihari ni uko agikurana n'izo ngegera ku buryo noneho ubutaha bazajyana, kuko ntabwo Kagame azavaho ngo ayo kutajyana na Museveni, ko bose barwaye indwara imwe y'ubugegera. Muri make rero abazungu bumvikana nabo mu rukiko mpuzamahanga, aho niho ndangirije. Wari uzi ko no muri TPR naho bumvikanye ko bagiye gutanga ubutabera, ubugegera bukabafata bagaca urubanza gusa rw'abahutu, abicanyi ba gakondo b'inkorokoro muri TPR bakavayo badacira urubanza, ahubwo bakirukanisha Karera Del Ponte. Ikindi, bamaze kugera mu Rwanda, bamaze gufata igihugu, basanga abasenyeri bafite impunzi 35,000 by'impunzi. I Kigali hari 18,000 kwa Padiri Wenceslas Munyeshyakuriya nyine bahejeje mu rukiko. Ntabwo baje ngo bubaha abo bantu, bagumye iruhande rw'impunzi Kabgayi kugira ngo bataziva iruhande hakagira icyo ziba. Bo bahise babafata, barabacangacanga, babajyana mu Ruhango, babavana mu Ruhango babazana Igakurazo, barabica. Donc ingegera nta kintu zishobora kubaha, cyaba amasezerano, cyaba ikiremwa muntu, cyaba inyandiko, cyaba amategeko y'Imana, cyaba amategeko ya Loni, cyaba amategeko ayo ariyo yose, na morali ntabwo zishobora kuyubaha. Ni ingegera, zizapfa ari ingegera. Murakoze.